Dobro večer svima, dobrodošli na još jednu meditaciju sa Hadža joge. Možemo se svi skupa podignuti kundalini i dati si bandane. Danas ćemo raditi meditaciju za našu prvu čakru, za našu muladara čakru, koja se zove 4 latice muladara čakre. Stavimo desni dlan na tlo, a lijevi okrenut prema fotografiji Šri Mataji. I stavimo našu pažnju na našu sahasraru. Za svaku laticu zamolit ćemo našu kundalini da u nama aktivira određene kvalitete. Nakon toga, nakon što zamolimo za određenu kvalitetu, počekat ćemo da naša kundalini dođe do naše sahasrare i dok osjetimo u sahasrari ispunjenje naše molitve. Krenut ćemo s prvom laticom. Ona je usmjerena prema dolje. I za prvu laticu sa pažnjom na sahasrari zamolit ćemo našu kundalini da nam podari čistu i apsolutnu radost koju ima samo božanstvo. Pažnju na našoj sahasrari i počekajmo da se aktiviraju ove kvalitete.
Sada ćemo zamoliti da se u nama integriraju kvalitete lijeve latice. Prvo ćemo zamoliti da naša kundalini uz pomoć Šri Ganesha ukloni sve prepreke na našem spiritualnom putu. I počekat ćemo svježi povjetarac iznad naše Sahasrare. Na našoj lijevoj latici zamolit ćemo za još jedan blagoslov. Zamolit ćemo našu kundalini da ispuni svaku našu stanicu veličanstvenošću i dostojanstvenošću čistog duha.
Sada ćemo zamoliti za kvalitete naše desne latice koja ima 3 kvalitete. Prvo ćemo zamoliti našu kundalini da ispuni svaku stanicu našeg bića potpunom predanošću Šri Ganeše, tvojim lotusnim stopalima. Pažnju cijelo vrijeme držimo na Sahasrari. Na desnoj latici zamolit ćemo za drugu kvalitetu, a to je da nas kundalini blagoslovi apsolutnom mudrošću Šri Ganeše. I čekajmo da se ta kvaliteta aktivira, a osjećamo ju na našoj Sahasrari. Zamolit ćemo kundalini da u nama aktivira i treću kvalitetu desne latice naše muladara čakre. Zamolimo kundalini da nas blagoslovi čistim znanjem njenog božanstva. Držimo na Sahasrari.
Nakon 3 kvalitete desne latice naše muladara čakre, na 4. latici koja je usmjerena prema gore, zamolit ćemo za 2 blagoslova. Prvi je potpuna hrabrost, stanje bez straha, Šri Ganeše. Znamo da smo djeca Božja i zapravo se nemamo uopće čega bojati. Molim te, Šri Mataji, blagoslovi nas potpunim stanjem bez straha. Šri Ganeše. Kao posljednji blagoslov naše 4. latice zamolimo Šri Mataji da kroz našu sahazraru božanski nektar ljubavi nahrani svaku našu stanicu.
Možemo sada provjeriti vibracije iznad naše Sahasrara. Sa desnim pa lijevim dlanom i zamoliti Kundalini da pročisti cijelo naše suptilno tijelo i da savladamo jezik vibracija. Hvala ti Kundalini što čistiš moje suptilno tijelo. Hvala ti Kundalini na aktivaciji svih kvaliteta moje Muladhara čakre. Zamolimo još jednom Kundalini da u nama aktivira kvalitetu nevinosti, zbog koje smo u svijetu zaštićeni, jednako kao i djeca. Bez previše razmišljanja, uvijek smo na pravom mjestu, u pravo vrijeme i možemo osjetiti prirodnu frekvenciju Majke Zemlje, kretati se u skladu s njom. Kundalini, molim te, integriraj sve kvalitete moje Muladhara čakre. Ostanimo i dalje u meditaciji i kada smo spremni, sami si podignimo Kundalini i dajmo si bandane.